Jadi si Muhammad menkam kalibu kami sampai malam regana bagi pes sembuyak senina pemain peribadan du bas naki mata ida kalibu kami ngomongkan gosah pangoman babaan du emkap dandankan pejajun sembuyak du emkap bas pija bulan singgo lewat ngo kita nganting manok bas wai si sendah me sidungi utang adat man kalibubu MK bagem kalibubu kami bas waktu na kali peganci-ganci kami kata pengalong-alo enam pangong man bandu kam kalibubu kami sukut sampai malam negana endang ngoseh pangoman bandus kata pengalong-along ni apa ikam lebih peganci-ganci kam kali perpulungan si meriah ukur patut pes katakan bujur men Tuhan menkam kalibubu kami terus kupuang bagi kape semuyak senina pemeren seperibanan lalu pa sepengalon lalu pa anak beru kami terus kodak beru menteri bagi kape tamu undangan kami tah teman meriah teman sadar lorong teman gereja tetangga pertama-tama lebih kami syukur bangun mergana mindo mahap lebih menkam krina ija ibas pengalol-kalol kami dai baik pendudukan isap bagai pendudukan kampil bagi entah hijau kami dai kurang kapru pengalong-along kami sienda krina labo karus kami enda karena kami pengguda dengar mindo kami makana enda harap kamaklum bagi kape ibas pangongna kari baik kam sir kempu sir anak bagi persebere krina bandulah kari katanu maka enda kari krina jadi gelemen aki kami si sebagai kumbana ibas suari sesendah enda enam si kata pengalong-alo labloh kami udang kerana pudi wari enda perlu kita secara jalan gelah ibas kerja kami pagi sekali nari banci terulin siban barangkari tambahi bapak jangan meriah nari bujur ras menjuah-juah kita kerina bujur mungkin dalam acara enda kami anak berundu lengah banci sempurna ngalo-ngalo kam kalimbubu kami terus kamku puang kami bas Pak Senda mindo maaf kami man bandu belajar kami terus maka pagi acara si bagenda rupa banci lebih sempurna ban kami anak berundu bagem kami labo banci labo kami beloh gedang rana bujur katakan kami man bandu krina khususnya kan anak beru kami si ngor latih khususnya si anak beru kami si tadi ibas kuta jenda ngor kam latih bujur katakan kami man bandu bagem ibas kami nari bujur ras menjua-jua kami siti ibas pangong tegun seninadu jadi perlebih katakan kami meriah kelukur kami ibas waris si senda arkiteken perjabun senina kami ras
Beru Sinulingga. Jadi mankam senina kami si Tiga Binanga bagi si Jandi Meriah. Ibas perjabun senina kami enda tetap bertambah-tambah kesangapan du ibas ibatanari bagi KP man senina kami si Erjabu panjang perjabun du tetap ipasu-pasu di batakam gelah kam dalani perjabune tetap ngasup kam ibas dalan kensa goya lo ngatakan sa makana sangap kam ibas pecabu kenana endam ngenca kami belohor belas bas tekun seninadu di bata si masu-masu kita kerina bujur kata kuenda kata tambahan karena cokong-cokong man pensayon kalibu kami tabel malam mergana 10,270,000 siwa 10,270,000 siwa asem buena cokong-cokong Jenda bangun mergana tersingat dah kali membuta sepemeren arah Sinulingga jelas kuakap awin naga saya kritik kali membuta Sinulingga engkai maka bageniku mulai kita mama bolos lambar nari ruh kam kuku taras bibinta beru sebayang sekali niku sekali arah nini bayang tersingat kam siapa ingin deba minik karosi telu nindu edi enda aku senina sab tersingat tersendong naik karonta telu engkapkan karo bintang meriah karo jandi meriah ras karo jenabun enda senina edi kita kok kalau perlu sab kita dekah naik ras Surabaya enda kami minik karo si bintang meriah Amina tiga kami ruh sembuyak senina ngokam rajabu muluhi kubru karawe lang dakam kita dakam sama-sama bereginting enda jadi bagian berukaro adi sembuyak senina kayak dakam perban kami rasna dekah Surabaya agak-agak li sinta perampusna tapi labo dekam ngkurangi kekelengan Bandu pagi bagem edi bagem corah ku katakman Bandu edi adi berukaro dekam salah napa dekam iya rawan je pagi terbeluh kam senina metami mana nak beru sapa dengo muli pedemu di berukaro edi adi menurut kata bapak tambaren ada kam sana kita Surabaya adi arah karonta si telu dakam melala jenda kalak sebayang buang kalimbu buta jenda ada kuidana kalimbu buta sebayang gunung nari lah jenda nari pagi kepudi dakam dahinta sebagian darupa terjilin si ban hari-hari kita pagi akpe bagian cabeloh katar belas man Bandu bujus ramujuah-juah kita kerina ya apa yang nari sinapa kita maka kam senina edi rasing palta berukaro mejuah-juah kam jabukan bana Tuhan si masuk kam man bibi nande ina katakan kami berbicara-bicara kita bisa renggeloh dengan meda bapan dube enda mekapna si meriah nadehin si jadina Athena tapi lana iya je tapi tentu kami anak-anak napekrina banji hadir jenda kerina guna ndungi ras petunggungkan kerjaan tenda si paribanan ibas Sinulingga nari meriah ukur kami kam gorjabu bas waris kelenda di tutus atau durjabu lakam pagi rubat jumpa kam anak bilaki anak Ibru toto kami selanjutnya menkam kakak tua
sawir kami tua man penggurun kami brusur kuari serah pudi. Aku lah bomboy kal ngerana, ulah kam rubat-rubat di bata si masu-masu, si barem juah-juah. Tarikan mergana. Jadi membantu kami bangun mergana. Goroh kami nyaksikan perjabun Seninan Dwe. Kami perikut ngenda rendah hukur ibas perjabun Senina kami singgo ibajabu kendu. Jadi lah kami gedang rana. 12 kami mankam anak beru kami sini kelengi kami ginting mergana perlu kita bangun. 12 kami impal nandangi bangun mergana rasimpalna beru sinulingga corah. Bujur kami Mkap Tegun Sepengalon berpondangkan anak baru kami ginting sebab kita bangun. Genda melala katakan kami bujur baswari sesendah Mkap kam ilantik menurut adat Karo, makanya enggak sah sebagai pasangan suami istri yang sah. Jadi kami ertoto mandibata Tuhan, makanya perjabundu panjang ya mancikam mupus anak dilaki bagai pe anak si dibru manluak bagai mdage bangun mergana prenginangin res corah selamat membantu gelah panjang perjabundu jabe pegam kajitading sekeleng-kelengan kamduana. Jadi membina rumah tanggenda gampang-gampang susah. Si penting lebih kamduana sekekelengan. Adik kampe duana lah sekekelengan. Lau ngobaci kami kelingin du kerina. Kelingi orang tua pelepar. Ibu mertua, bapak mertua kelingi kerina. Tambah saja perkuat ibadah menurut agama du. Eula lupa. Janah harus kam patuh man pemerintah. Terlebih kam corah pegawai negeri sipil harus tak dan patuh. Bagaimana dengan kata sekalian saya menjuah kita kerina. Bagaimana mimpal ginting mergana. Bujur. Kam sukut timain du saja je maka kayak sebuyak doa. Timain du saja basingandu. Jadi man kam sebuyak seninas pemain kamlah pelebih. Jabatan wajib betul itu. Menteri kami sir foto ini. Bagai persindalanan rejadankan corah berukaro jubaras tabar malam mergana. Goda segalari tabar malam mergana nandangi kam utang adat nandangi kam kerina kali bubu kami. Gosi tenahkan kerina kade-kadeta baik si doh baik si jeda. Si bertang sikerna makaning kami anak berundu berikendu kata pengalong-along nandaing kada-kada si guru kerina bagaimana kami kali ibu kami hendak corong du ngerana nih apa yang kamu si mereka cah
sembuyak senina kami, khusus si tiga binang enda, bagai pes pemerintah paribanan kami di luar kutenda. Bas ke hari dendu, sembuyak senina kami, khusus tiga binanga, si enggo relatih ngerunggui dari nenda, sehingga hasilnya cukup bahagia dan mulia. Ije sembuyak kami, seninas pemerintah paribanan, lah kami ngasup, ertoto kami mantuhan, gelah ia mereka saman balu, semulina skala-skala. Bagaimana katang kami, pas kira ukur kami, sugut karo margana. Si hamati kami, kam kali bubu kami sebayang margana, ras teman sedalanan, riku ras puang kami. Bas kedai rendu, tuh sada pemasu-masun. Bas kami, bas kerja enda, jakem punta berendo, manteki jabu si baru. Si hamati kami anak bro, baik si jenda atau pebintang meriah. Bas keduhundu, ngolatih kam, dungi dari nenda, sie pekirina. Katakan kami melala bujur, rasa toto kami mantukan. Telah ia mereka bandus ke skala. Bagaimana kata si kenda sesuai sewaktu entah si sesuaikan bojor ras mojojoa. Amin. Di man. Ya antara mudah kami kali bubu kami. Apa yang ngakam sini bahisa? Teman kriya sedalanan. Kami ngerana hanya pengantin aja. Beberapa kami di Bangor Simpaldo. Erjabu Mkap sada seperti sekolah silar kedungan. Tiap hari belajar. Tapi beruntung kita ngolit guru kita Tuhan Yesus ngajari kita. Jadi itah kami sirdahin ibas pekentuhan. Jadi akap kami ibas sekolah henda ngolit garis ibaniku tendu. Tapi salah sada si pentingnya akap kami tandain dulah impal due berukaro uga geluh pelukaro ego lanai persoalan baru sebab mulai kin berukaro si empat kuda atas ego kerina mutas. Jadi basienda si penting akak kami mencorah atakan kami maka perbulangan du serayan. Jadi di serayan si penting basia di keras di bata. Kerina ibas kehadiran du ibas ingan enda lako banci ras-ras kita ndungi peradatan karena perjabun anak kekelengan kami Evianti berusin ulingga. Maka dibata si semulih mankam kerina ibas kehadiran du enda. Ku ibas suari sendah enda kita enggau ngelakokan peradatan karena perjabundu. Warisin lebih ngoya lo kendu pemasu-masu tidur di batanari nakku. Ngo melala pedah ras kata si isahkan pendeta warisin lebih mankam duana. Pakaikan enda nakku. Terlebih-lebih ibas kehadiran kerina kade-kadenta ibas waris sendah enda.
enda kerina encidahkan ate keleng man banta kerinana. Maka keleng ate endu perjabun enda nakku. Perjabun enda perjabun si ipasu-pasu Tuhan. Dua anak kam ras edi. Kam jumpa impal nakku. Ada jumpa impal dakam berat. Ada mehuli maka teng-teng. Adalah sikap nakku ruh beratna. Maka naku ija pagi. Laka akangdu. Teng-teng pasangandu masing-masing kam. Marilah baik kata pendeta lebih bersabar. Ertotoman Tuhan. Saling menerima kekurangan temannya. Biar boleh di dalam rumah tangga andu tetap damai sejahtera. Man Bandu, orang tua kekeleng kami, nini bulang laki, ras berubayang, sangat kam penjabukan anak. Bertambah-tambah kesehatan du. Si peduakan, Man Bandu sin jabukan bana. Ertua bayak kam, jumpa matawari ras bulan. Kuakap mau terluka ini nebas Mazmur 120 aluk. Kalau sir kemalangan mantukan, maka ipas-pasu Tuhan perjabunna. Endam kap kami gendek katena dibatasi masu-masusa. Bujur ras menjual-jual kita kerina. Endam ni. Meriah ukur kami teman Seninandu. Ardandankan corak turang kami. Ibaswari serbi ngongalokan pasu-pasu hidur di Batanari. Jadi kami membantu abang ras bibi berubayang sehat-sehat kam panjang umur ndu gelah bacipe jadi penggurun kami agi-agindu ija maka bagining kami sebab endam turang kami enda si terakhir jabu adi secara adat karo kam goi katakan cawir metua ada. Iya, landai kuidara lebih. Jadi bang, ya sentabi, ulah tamat sangkut ukur dulu. Ban ke arah pudiah kamdai laku ida. Jadi, bibi berubayang, aku kuidah percirim lui basuari sendah, tambah kuat kam cile nagrina. Apa ikakam seragam? Emang kesehat kam. Jenariman bebre kami, silih kami, turang kami, entah pekempu kami. Corah lebih kam, rasilih kami ngogalupkan pasu-pasu di Batanari. Jadi pakai kendulah kata di bate di tengah-tengah jabundu. Maka jabundu yang bagi baci jabu usi kan. Adik lain kutana lain motorna. Adik tiga panah kam pagi. Nangki hindu pagi motor ari ersada. Ya. Adik kenepen kam pagi. Nangki hindu pagi motor sangat mencari. Pentingnya gelas sangat kam pagi mencari. Tapi adik tabuluh kam pagi sambari motor nude. Ulah pagi nangki hindu selamat jalan. Ulah kari kita go enda krina. Mau gede? Ya, bagaimana Jakarta wibasa kunari enteram kami jenda pegaji-gaji kami erbelas dibatasi masuk-masuk. Jadi ti kami tertenah kam nandangi kami semboyak ndu dari gan mergana sebagai juhar sintrem. Tapi bas kesempatan enda pulung sekami kita akan melaladahin. Jadi menkam bapak kami karo mergana ras guru bayang. Selamat kam nanti bayang pejabukun anak. Jumpa rasimpalnya. Bangun mergana. Kai buktinya. Mana makana kita sadanande. Tegun pemeren. Ruhnya nanai bayang. Berkat tiga beringenari tiga bintang kuala. Berkat ia bintang meriah. Jumpa ras sinuliga mergana.
sadana de lain bape berubayangi ali-ali sutra ni ne rigat ne pitambar batok ni ne nan dia bayang juah kam krina betul anak bagian bas kami selamat kam jebuk bana corah jumpa karo simpal de juah kam telah pagi jumpa menurut surah andu juah kita krina enterem kami kata datang tambahan ya pas kita terigan apa kita sinabaisa kata taras krina Bengkila bibi sangat kam ning kami lebih engkai maka sangat ning kami dengan berjalannya waktu berukaro siidah kami dube dari bayi sampai sebesar ini endam maka ikatakan kami meriah ukurta jenari sangat kam sebab ibah zaman si genduari jarang jumpa rasimpal mesra kelmuak sejumpa rasimpal ibah suari si senda nande karo jumpa kam rasana beru kami impalndu maka jumpa rasimpal meriah ukur tapi mesra nande karo sebab engkai maka bagianing kami adikune pagi lakam siangkan ras turangku kami dalam arti kata adinala resada arindu banci kam ipedarat ibas keluarga nari lakam saja ras berubayang ipedarat belanggota hendu makaning kami jenda keleng atendu jabundu persada arindu kelengi bekas duncari terem kalau kita si hadir ribas suari si senda enda mau pagi si manda hindu kakrina amin ijape kamringan terem kade-kadenta makaning kami man bandu sangat kam ibat jabu simbaru jumpa anak di laki jumpa anak di beru lapa kali salahna je kali bubuntas bayang mergana sadanari mangko jengok ka pagi buat dia adekku ula lapo melalasa sebab berubayangnya perkeleng bogalang kambanna idah kami berenda kitik-kitik nari sebab engkai makan bagianing kami sada dinding na rumah takwala jadi endam bibi berubayang senyum kam siti ya jadi di bata si masu-masu jabu simbaru kampe sehat-sehat dua naras bengkila bagepe kerina sinulingga mergana tek kami jabu simbaru enda di bata si masu-masusa sebab ibenai pe arah kata di bata bujur ras mujuah-juah kita kerina bujur wari si sendah kok kita jumpa bas los tiga binang enda engkap lakong galari utang adat kurang kami berukaro ras silih kami bangun mergana ibas kaman teki perjabun enda turang kami hula kam rubat-rubat tetap bandu di bata jadi palas perjabundu sebab nerbinggo kam ngalokan pasu-pasu Sisa salaman kam.
pasang. Si salam-salaman kam krina sebuyak du krina. Odakan gula ngalah. Ya, kita kejam tapi ngomongnya jam sada. Maka mangkam sejabatan buku Indo. Majuah-juah kita krina. Ku surat ke ibas pusuku kam pagi temanku metua tapi ukur ndu lah bagi ukurku bagi kepe ate dungenan adi setumbang sukat-sukatna segantangan cak mana deribuna Ulah tanggung hidup keleng duman bangku bahanlah saja keputusan du amin nagia harus tadi ngaku Beratanku akan igantung-gantung du nambahi luka ketembas pusuku amin nagia harus tadi ngaku gomalem mateku kena setia tapi buktina kam selingkuh lakelku sangka makaro Ya, berbantan nak berita bermalam, angkati piring tanah lebih nak angkati piring tak ya.
Bang aku pas jabu kali muntah melala dengan piring dere. Dua rondong du Nagahe kolu turang Dalan-dalani pasar nasi gedang. Kelaku turang biar kelaku encidakan ukur Aruateku turang aruateku ukur duer kusut Cakap kena Pengorak kena Berbahan bene Bene Berbahan bene Bene kelaku turang militasi Jalan nagahe kolu turang dalan-dalani pasar nasi gedang. Gaen dia Debaku bahan Baku turang Kenang ateku Jadilah naik teralang Kenang ateku Jadilah naik teralang Refnya sekali lagi bang Biar kelakuan tidak kenuku Haruateku turang Haruateku ukur dua kusut Bercakap kenai Pengoda kenai Berbahan benih Berbahan aku turang Berbahan benih Benih kelaku turang Militasi Dan nakahe kolu turang Jalan-dalani Pasar nasi gedang Manka mana bro? Tolong dulu dengan kali ibu dua. Cepat sampai pulung dulu lebih maka silbah teman meriah. Manbandu orang tua kami kedua belah pihak. Enda kami ngerana ibas GBI 3 binangan hari. Lah kami baca terempulung ibas suari enda sebab litka jemaat ta ibas suari si sendah mengadakan pernikahan ras pesta adat i Gunung Manumpak. Iba si enda gelah imaklumindu. Kataman kami yang goloben mulih ku Medan sebab litkah acarana iba suari si sendah. Kami ngatakan ca kerina jemaat GBI 3 Binanga kami turut bersuka cita ibas perjabun Bapak Edi Bangun ras adik kami Corah sangap kam pejabukan si keleng-kelengan kam duana bahanlah kata dibata jadi palas ibas jabundu gelah banci kam dalankan kerina bagi singena ati Tuhan kendu ibas jabundu gelah malam ati endu duana ertoto kami gelah musim baru enda ipasu-pasu Tuhan
Gelah malam ate orang tua ta kedua belah pihak. Mankam bibir sebengkila bagepe keluarga tambar malam mergana. Sanggap kam pejabukan anak. Sehat kam. Murah rezeki. Gelah banci. Malam ate. Anak kekelengan ta sinjabukan bana ibas paksa enda. Kami pelabo melala beluh ngerana. Tuhan si masu-masu kata enda. Bujur ras majuah-juah kita kerina.